Ini yang lucu ganteng banget juga. Tagnya pada nyari nama Iya kan? nama Instagramnya coy, ternyata nama asli. Tiara. Gembel. Iya. Mandi juga dimonitor soalnya. Iya. Jadi kita sekarang lagi pada berkumpul karena ini adalah Meta Creators Week dan bakal ada banyak banget kegiatan-kegiatan seru di minggu ini karena kita akan bersama berkolaborasi dengan satu sama lain creators of Instagram. Pernah kepikiran nggak di dalam hidup kamu ada stage di mana kamu macarin influencer terus ngumpul sama satu kabupaten influencer? Itu sih testimonialnya ya, penasaran, semoga akan seru, semoga they are as fun as they seem. Iya dong, itu genuine tau sebenarnya. Itu pasti, jadi kita have fun di take ahead. So this is our bus and it's gonna take us to Pohe. Jadi kita bakal 3 hari 2 malam di Puncak juga. Mantap Meta Creators Week, Indonesian Creators Week. Banyak banget. Halo Karin. Halo Emil, gila. Halo Jemo. Mantap. Itu bener. Coba lu bergerak dengan lincah. Gak jatuh. Beneran gak jatuh. Bisa dipakai lari, bisa dipakai jogging. Iya. I can't wait. Gemes banget. Gemes banget. Wow. Oh, do you like jamu? I love jamu. Salut. Dapat tumbler gratis, mau dong, gratisan gitu, suka deh. Ini sembakonya influencer ya guys. Terima kasih. Gemes banget, we can caption this wall. Oh my god, gemes. Anjing boleh kalah dulu aja, tabung gasnya kan 3 kilo aja, bewan getwanya boleh. Hijau nih, Khusus untuk rakyat bersubsidi ya kakak ya. Silakan sih tante-tante
sampai sini dibilang bapak. Oma. Ini meant to be bahasa. So here's the last one. The person that's meant to be emceeing is Poppy. Kok dia kembali? Udah selesai babak beresnya. Udah kelar gerah, Bu. Please gather around the Meta Garden or the blue Meta logo as we kick off the official start of Creator Week. So gather around, everyone. Come on in. Presented in APAC. That's insane. We never confident, right? So I want you all to promise me. Promise. Promise, everybody. Hand up. Promise. Promise. Pinky promise. Yes. Makan banyak. Ya udah, aku ambil. Selamat makan. Ditunggu-tunggu. Selamat makan.